Kum shi banta ban penkrek ya ka MP election ka seng HSPDP bat UDP ki badai ki seng reolom hapok shatri jongka Regional Democratic Alliance lani ka RDA daka jing ya tali melon kila penyang ya laki lama joki haka jingelang ka bala penlong haka yeu maulang su uba ro berjun karjarin uba de ukertong ya monlang jongka RDA haka te ka jingelang ulawan ban ai jing pencai halor kinong rem kabakum ukertong udon ya katong uba KP pangyang Presiden rangba ka seng HSPDP, uba medba lingdo, Presiden rangba ka seng UDP, ba Polestar nong siej, berkiwai-kiwai, kila senran lang ya utai ukertong, jongki naka Regional Democratic Alliance, lane ka RDA. Uba ro berjun karjarin, haba keren hakan ika sengi ula ong ba, udon ya katong ban ya le ban penne pensa ya ka ketien ka telej, ka longkur longjaj, ba dia ka kendau ka siap. Ke parlimen kan rai langi dam don em ya kata ka sik schedule ke ban yada ya ka khendau ka siap ya ka riti ke dustur ke ban dang pendek ya kita kidor bar trairi ki bopier ke parlimen kala ban weng ha kano kono por ya ka sik schedule lada mangingim sim kiai ka ke parlimen ka rai ya sibun ki bakta yang ni adu kata para bibi ka jing rai jo ke parlimen ke balai tengku sibun ba ki ha ka jak ndu go jongi lada ngi paidin Kajingwan jong kata kaan klau ya kebawa mait hoping mensua kilayan traj ya keban pene kabawat kajing dorbar jong ka assembly kala pas ya ta ka resolution ban ong bang imtre ya ketukaan klau kabala kang napang ya kajing pomding kentup ya ki klau simet kala bu jing ya ka dong katang west kasihil barim hi barakawai kabakan tup ya ka makarat ya ka mairang ya ka nostoin bat hakaling jong ka region tiahil bat hakiwai kilami Kajingwan jong katakan MMDR kabalakang lut ya kajing ti mau ti siap kabalakang ya kajing ti doyong kajing ti motion kabala penlong yang i tangkum kinong wai kinong simwai na kasorkar ya ki marpo kendo bangi ya long trahi kalak ta hadu kata yani o para ribait ladangim ya sim kia kinwan sa kita ki an ki bapher kum kita ka uniform civil code Kaban bujlino ya barok kiriti dustur kijongi lakade ha shongkha shongman lakade ha hiar peteng lakade ha tingkun lakade ha jing ajaj aikong bat kumju ru ha kanyam karukom kabangi dang bat kamper lakade kiniam trairi lani kiniam kristan berkumta terter kan long kajing ma ka bakrau ya kajak ru kijongi ngasai dong bakariti ke dustur hau kun benriu kalong kum kitu kitiet hauding klem kariti ke dustur kan long kum utu ding klem kitiet uban long kebayap kajak penru ke klem kariti dustur kalong kajak penru kebayap ke parlimen kan rai ya kini ke baro ladangi perkhat ba para ribet saya kilat penroi ke bapher nadu ka skim cispa sngi ki skim IAY ki surok highway ki surat PMGSY kita ki ration bat bon ba kita kilat penroi ya kebangi ngiyo hadu menta kadai namar ba kata ke parlimen kan rai lada ke parlimen menta kan rai ban penduk no ya ka skim cispa sngi ta ke NRGS ni long kum do mengi nong kendong kan kata ya karoi kepal lada ke parlimen kan rai ban penduk no ya ke SSA school kumba kalong menta POE ke parlimen kanang penduna ya kata kajing ai ya kata mang tengka sa kini KSS school kalaro ban poy ya kawai kasngi bakanom ai pisasyo kan jayu kinduk kindam tilada du lada kiduk kidam kan jayu kinong ikai school SSA kan jayu ti school SSA kan jayu itu ki kun hep ki barit pulih ya kini school kumta ke parlimen kadai ke bakraw adu kata-kata kadai ke bayar adu kata-kata nah kerpat api para rebi so bahawat nom sim sting ni kan kam lek dah kajing shit rehem lek dah kajing kit klik lek dah kajing soto bapin lek tep ye ki bot ki bakador ke jongki ha tu sini om tang ta parari ki mat ki jura ki bana kaliang jongi ka RDA ni larai ya ka ban terlah Ahmad jongki ki pajba nong song snong jong ka khasi jente hil hi barakawai hakan ni ke election ka ba menta kalong ban yada ya kari ba kajak berwajongi ban penek pensak ya ka snap ya ki riti dustur ya khendau ka siap bat ki hok ka ba kerpang bat kumju urut ban kentiu ya kari ba kajak beru bat ya ka jela ka jongi nak ka wei ka por sa ka wei por kumnongin yada ya kari ba kajak beru lada pipet para riba
Ngalasait keren yang kene kamat nadu bangalong kum unong alam seng balang. Bakajat beru gojongi la nangim dan yang kita kian ban yada ya ka jingrung kertlep jong ki poiwir poi hap haka jela ka jongi kan poi ka por bangi ngin long tang ki rit pat hala ka jong ka jela kumbalong kita ki trairi trai muluk hatripura bat hawi kasam kadang dan hakata ka jing penkrek ban pentrikam no yang kata ke NRC haka thup ka banikong lalap kumbasau pusan laktam kita ki beru ki bom dai ki nong song senong jong kari India ki bala buhai senong bian hasam haka second list kalau nang dunak dia kalau pois tang lai kundai lada jaba ka asam ka pentrikam no ya kan ni ken RC hakini ki sisnem asnem tong ini mudur sei kita ki lai po laktam kin lek na ka jala asam hato kin lek Manipur hanagalan Harun Shalbat Mizoram kinong la ban lek yang tu nomor baladon ka IRP kinwan ha ka jala khaliya ka jom ban lagi lada mangi ngim don para rebi ka jingma ka bakrau pa ni lada kinwan tang shpolak kami khaliya kilala ban bat khatsan arpho tuli ki Malaysia lada kilabat khatsan arpho tuli ki Malaysia kamot kila sensar maki ya ka diskonsil kila sensar maki ya ka State Legislative Assembly bat hangta kin penduk pendam ya borok ki anya dari ki baki long suwa man suwa kil ai hangi kum ga mekhlia lan transfer kum ga trading license kum ga district council kum ga reservation policy bat kum ta smusi ibanong bahadin baka mekhlia Legislative Assembly kalapas ya ga resolution bat ong ya ka sarkar India ban pentrikam no ya ka NP UMP badan buram jongi Uma Vincent pala uai penban ya ke statement ke boong bau ke ILP ti kalara karena dia ke anyrim ya ke bau semua munjur long ke baca tep akor la jong dan bu itu bak ban defend la tep akor la jong semua jangan ku menong seng balang nakan mau tu kisnem kalau semua jangan hadu kata-kata ki melebar anur pamut la munjur UMP jongi pan Ukraine dah muai hot nyimla ban len Haswaban kot ke session ngai iul keren. Dan rai pikiran haka dorban session ke bakadu manusuk badon por. La sukren haka por tangban pun sudah belak. La dangim don parari ko mi kena kain. Kajing ma ka baap. Om dei tang yaki lawai ke bansawan. Rewat akan dikapating ke bamta.